নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আপোনালোকৰ ওচৰত মই আজি প্ৰথম অসমীয়া ভাষা দি এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। যোৱাকালি আমি যে দেখিবলৈ পাইছে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ পৰা জুবিনদাৰ এটা জাজমেণ্ট ওলোৱাটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। জুবিনদা যে নেচাৰেলি মৰিছে, কোনেও মাৰ্ডাৰ কৰা হোৱা নাই, প্লানিং কৰা হোৱা নাই, এনেকুৱা আমি নিউজত দেখিবলৈ পাইছোঁ। মামাই কৈছিল যে জুবিনদাক যদি ন্যায় দিব নোৱাৰিলে বিজেপিক ভোট দিব নালাগে, মামাক ভোট দিব নালাগে বুলি কৈছিলে। এতিয়া আপোনালোকে বিশ্লেষণ কৰি পেলাই ষ্টাডি কৰি পেলাই চাব পাৰি যে আপোনালোকে এতিয়া বিজেপিত ভোট দিব না নিদিব, এইটো আপোনালোকে চিন্তা ধাৰণা কৰিবি। যেতিয়ালৈকে বিজেপি চৰকাৰ থাকিব অসমত, কেতিয়াও অসমত আপোনালোকে জুবিনদাক ভাল পোৱা মানুহবিলাক কেতিয়াও ন্যায় নাপাব, এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিবি। এইটো ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে ইমান আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক। আৰু এটা কথা যে কৈছিলে, যিমানখিনি মুছলিম ভাইসকলক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, মিয়া ভোট কেতিয়াও নালাগে বুলি মামাই কৈছিলে। যিজনে মিয়া ভাল পায়, যাতে ইছলামিক ধৰ্মটো ভাল পায়, এইবিলাক যদি বিজেপিক ভোট দিলে এই কেতিয়াও ইছলামিক ধৰ্মটো ভাল পোৱা মুছলিম নহয় বা ইছলামিক ধৰ্মটো পালন পোষণ কৰা মানুহ নহয় বুলি মই আজি এই চেনেল দি আপোনালোকক মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে চিন্তা কৰক, আপোনালোকে জুবিনদাক ন্যায় লাগে না বিজেপি চৰকাৰ লাগে। বিজেপি চৰকাৰটো এটা ইমোচনেল ব্লেকমেইল কৰি আছে বহুত মহিলাবিলাকক। কেনেকৈ অৰুণোদয় স্কিম বিজেপি চৰকাৰ থাকিলেহে পাব বুলি কৈছে, এইটো নহয়। বিজেপি চৰকাৰ থাকিলেও নাথাকিলেও পাই যাব। এতিয়া আমি ৱেষ্ট বেংগলৰ চাব পাৰে, শুনিব পাৰে, তাতে মাহত 1500 টকা কৰি তাতে মহিলাবিলাকৰ দি আছে, বছৰত 9000 টকা দিছে। হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, আপোনালোকে কম্পেয়াৰ কৰিছা, বেলেগ ষ্টেটতে এনেকুৱা চিষ্টেমটো দেখিবলৈ পাইছে। আৰু আমি এতিয়া পাঞ্জাৱ আম আদমি পাৰ্টি, পাঞ্জাৱৰ আমি দেখিবলৈ পাইছে 90% মানুহবিলাকৰ ইলেক্ট্ৰিক বিল 0 আহে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে ষ্টাডি কৰক। আৰু 10 লাখলৈকে আপোনালোকে এনি ফেমিলি, দেয়াৰ ইজ ন' ডিফাৰেঞ্চ। এইটো মিডিলমেন আৰু এইটো BPL হোল্ডাৰ আৰু মিডিলমেন ক্লাছৰ ফেমিলি, এইবিলাক কেতিয়াও তাতে ডিফাৰেঞ্চ কৰাটো আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই। যিমানখিনি ফেমিলি আছে সকলোকে 10 লাখ বীমা দিয়া হৈছে, সব সকলোকে খাত দি আছে 10 লাখ। কিন্তু আমাৰ অসমত বিজেপি চৰকাৰ কেতিয়াও এনেকুৱা দিব পৰা নাই। এইবিলাক এতিয়া চাব পাৰে। এতিয়া বিজেপি চৰকাৰ যদি ষ্টাডি কৰিলে আমি দেখিবলৈ পাই, এতিয়া LPG গেছত যেতিয়া কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছিলে 2014লৈকে, তেতিয়া LPG দামটো আছিলে 400 টকা। আৰু এতিয়া কিমান হৈছে আপোনালোকে চিন্তা কৰা। যেতিয়া কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছিলে তেতিয়া পেট্ৰলৰ দামটো আছিলে 50 টকা, এতিয়া 100 টকাৰ ওপৰত হৈ গৈছে। ডিজেল আছিলে 45 টকা, এতিয়া 90 টকাৰ ওপৰত হৈ গৈছে। আপোনালোকে চিন্তা কৰা কোনটো প্ৰকাৰৰ কোনটো ৰাস্তা দি বিজেপি চৰকাৰ লৈ যাব বিচাৰিছে। সেইটোৰ কাৰণে মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ, যদি আপোনালোকক যদি জুবিনদাক যদি ন্যায় দিব বিচাৰে, কেতিয়াও বিজেপি চৰকাৰ যিমান দিনলৈকে থাকিব আপোনালোকে কেতিয়াও জুবিনদাক আপোনালোকে ন্যায় নাপাব। আৰু এটা জাজমেণ্ট ওলাইছে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পৰা, যিমানখিনি খ্ৰীষ্টিয়ান হৈছে এইবিলাক ST চাৰ্টিফিকেট নাপাব বুলি কৈছে। আমাৰ BTCত বা বড়োলেণ্ড এৰিয়াত থকা, কাউন্সিলত এৰিয়াত থকা যিমানখিনি ST সকল আছে, লাষ্টত ST চিটৰ পৰা কেতিয়াও ইলেকশ্যন থিয় হ'বলৈ চান্সটো নাপাব। এইটো বহুত দুখৰ কথা। যিমান দিনলৈকে বিজেপি চৰকাৰ থাকিব, আমি কেতিয়াও এইবিলাক জাতিৰ মাজৰ জাতি আৰু ধৰ্মৰ মাজত এনেকুৱা বিভাজন কৰি মানুহবিলাকৰ এনেকুৱা বিভাজন কৰি মানুহবিলাকৰ ছেপাৰেট কৰি এনেকুৱা ৰাজগাদীত বহি থাকিবলৈ বিচাৰিছোঁ। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে ইমান শ্বেয়াৰ কৰক, যদি আপোনালোকে যদি জুবিনদাক যদি ন্যায় বিচাৰে। যিদিনাখন মই বিফল হ'ম, সিদিনাখন আপোনালোকে মোক শাস্তি দিব।
কিছুমানে কৈছে যে 26ত ভোট নিদিওঁ সি স্পষ্ট কথা আমি যদি জুবিনক ন্যায় দিব নোৱাৰো আমাক মই কৈছো কি ন্যায় কোনে দিয়ে ভোটে ইলেকশন নেখেলে ভোটত আর্গুমেন্ট হয় গতিকে যিসকলে ন্যায় বিচাৰে তেওঁলোকে আদালতত গৈ উকিল লগাব লাগে আৰু আদালতত ভাল আৰ্গুমেন্ট কৰাব লাগে আমিও কৰাই আছো কিন্তু ন্যায় নহলে ভোট নিদিওঁ এটা জাজে তো ইলেকশনে নেখেলে तो पहले ये वीडियो देखिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। संजय सिंह का भाषण जबरदस्त बोलने के बजाय सच्चाई को स्वीकार कीजिए। और आज जो कहा गया कि हार्मोज समुद्री मार्ग खुल गया है, गलत जानकारी सदन को नहीं देनी चाहिए। हार्मोज समुद्री मार्ग से मात्र 2 जहाज आए हैं, 22 जहाज अभी भी आपके रुके हैं। कि जो हार्मोज का समुद्री मार्ग है वहां से भारत की जरूरत का 60% कच्चा तेल आता है सही। और 50% भारत के जरूरत की गैस आती है। कि जब वो हार्मोज का समुद्री मार्ग 60% से ज्यादा ईरान के रास्ते में आता है, ईरान के कब्जे में आता है, तो ईरान से तू कौन मैं खामखा जबरदस्ती झगड़ा करने की आपको जरूरत क्या थी? इसलिए आपने जानबूझकर देश को संकट में डाला है। ये संकट आया हुआ संकट नहीं है, ये लाया हुआ संकट है। और इस लाए हुए संकट के सबसे बड़े जो प्रायोजित किया है जिन्होंने संकट, उसका नाम है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। मान्यवर, ये बात देश की जनता को पता होनी चाहिए। दूसरी बात मान्यवर, आपका परंपरागत मित्र है ईरान और खुद प्रधानमंत्री ने माना है। प्रधानमंत्री जी जब गए थे ईरान की यात्रा में, उन्होंने कहा भारत और ईरान की दोस्ती इतिहास से भी पुरानी है। ये प्रधानमंत्री के वक्तव्य हैं। उन्होंने खामेनेई जी को कुरान की पांडुलिपि भेंट की थी 7वीं शताब्दी की मान्यवर। उन्होंने चाबार पोर्ट का समझौता किया था जिसका बखान प्रधानमंत्री ने खूब किया कि भारत का व्यापार बढ़ जाएगा, पाकिस्तान की अब हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, अब हम अपना एक अलग रास्ता बना के और भारत के व्यापार को बढ़ाएंगे। और वहां पर सरकार ने सैकड़ों करोड़ रुपए चाबार पोर्ट पर 2019 तक भारत को ईरान से सस्ता तेल मिलता था, रुपए में तेल मिलता था, गैस मिलती थी, हमारा मित्रतापूर्ण संबंध था उनसे। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री खामेनेई की मौत पे खामोश रहते हैं। 160 स्कूली बच्चे मार दिए जाते हैं, खामोश रहते हैं। और इतना ही नहीं मान्यवर, ईरानी नौसेना को हमने अपने युद्धाभ्यास में बुलाया और जब वो नौसेना का जहाज वापस जा रहा था 100 नौसैनिक मार दिए गए ईरान के, अमेरिका के द्वारा। प्रधानमंत्री खामोश, हमारे मेहमान मारे गए, एक शोक संवेदना के शब्द हमने नहीं बोले। तो ये संकट भारत के ऊपर आपने लाया है, ये आया हुआ संकट नहीं है। मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं। दूसरी बात मान्यवर, दूसरी बात, आपने जो तेल और जो ऐसे समय में 60 रुपए घरेलू गैस का दाम और 115 रुपए कमर्शियल सिलेंडर का दाम आपने बढ़ाने का काम किया। तो पूरे देश में एक हाहाकार की स्थिति है। इसको नियंत्रित करने के लिए झूठ बोलने के बजाय सच्चाई को स्वीकार कीजिए। और आज जो कहा गया कि हार्मोज समुद्री मार्ग खुल गया है, गलत जानकारी सदन को नहीं देनी चाहिए। हार्मोज समुद्री मार्ग से मात्र 2 जहाज आपके आए हैं। बहुत सही दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना भाई। शुभकामनाएं देता हूं कि आप वार्ता करके समस्या का समाधान